All right. Ikaw na si Waskewa. Masimid, bain gawas na kayo, kulon sikat kimulas, kulon kikat mo soon len pena, sa sisima uda ka na siya. Namsingi. Oye ko, uya inge, degin tresko, degin isena. Masimid, in bain gawas kayo, finan Kent, Washington, Ngosh finan taking Ngosh, yeah. Ontario, California. Rick Mondon lamang. Ontario, California, na tigisena, Ilash, Kent, Washington, taking Driscoll. Pain ko kayo, masimid close got kumulash, got COVID, Austin we goes missing it. Mitlit fast na meta. In na pwede na kayo. Kat edi na yung nasa way to klasilash, sum na urine kat, siya ke casual. Casual, ilan mo ko yung akayila. Bakit akfesh yung may masimid, cleanse up singit yung malash. Malon kat. May lilam singi, fall no binagibel. Napay nang mitkum sum, takawikat na kaya. Nangay 6 na digin Triscoll, ilan cash kat. I-guess na kayo lash, kasi bro na unso ko luka nakatafa kada sumyo digin siya may fact sa mga shiro na kanisa digin Triscoll digin di even makum ko in cash got na sige sa digin la so siya pro ka sa namin digin di Lumalap tamo the Shirley pain ko beti kinisiya na lumalap singkat kikat mall ka pain matayang nagikastal kipel singe kataga ni Pry. Kat pash la yetum kat flat lash kat mol si fan na. Kulo malap na siya. Kulo ki mol lash, kulo ki kumrik magin kat. In fact ki pang wo singe kat eken met kulub akish ben lang kalang lang silom kum karangan kat. Kulo malap na siya mo kat. Beti kat fash na meta kat nga sesyo takalan ngan madalomin kol kat ki makatashkya. Nanak manas kemolin metlash esla. Esla leki indi la shongla. Message wo umay takal ki kaslom. May yan kashawa FL ay mawangan le. Kaslom yan nidok mabatbat. Kat papakat talagat ftoto le kat met kuluk. Tasyak ta in kain urek makin kat inda ka infak ke kaslom. Kat itala yurum ke fun na kat kan fun na. Nanak mas wikat, walal, tamas sila siyaulal, tiknisya na siyaulal. Kat na kayo, neke makatash peke ke pensingi, in akayakat, ta kaslo mo in kanawiyam tanin siyas katin fashnamit. Kaslo mo, taka na siya na si katlas, papakaleng, bayla na siyas katin kandip siya kaslo mo taka ki, lalal fungilash, in kan mo lala. Lainitay kong makayana, usya na siya katin, itay kong lanapay.
in molikat ka din faka klem the lek la pay Jesus Christ it when kulo si fun and do el the kain molikat le nak na sawi mo sham nata siya pashesh kifar ke kaslom in kalem na yorlos ta kaywa mas in galse ashlomono ashke enorek malalos finigi frontline elos mamas kat break elos kat papa elos mam dynasure kat esamolos pen prelas nanak manash shakalos siyak na kewa mamanasla kipelsingi kilalfungi kat papa kat ngesheshum nanak mas kashikat ne kat sifena ki katekin met fakek nanak mas kashikat akikat paingi masyak las kipelsingi kat ngesheshum kolom mo fanna in kalem amen amen shale flok na yun tikinisena. All right. Take it D. Lumalap. Kofka po siya. One yok na ka to? No, ala kalem. Oh, malida picked out. Tikinisena of caption. Nakakok lang. Hello. Okay. May camping speech. Sinangan pa yun na yun. Kuna. Asa na ba na nakakot lang? Oh. Kaya ngay Camberg Ipsi. Eka. Ngay sikiya nag-Ipsi ng Clyde Mellon. Koko, I know some of that. Kumasi na. Okay, I got you. Take it. Look at Bryce and take it. Hear what I'm not saying. el unspoken word in the spoken word. Ikaw na siwas kaya if yung dahil nsisinsil take that mo asing yung kanang nawala mag-distract ka lang yip eh. Then mali mo asing ang wuna naman kaya wag ito. Kunonsin ka lakat ka jump ishes kat ka mold na ka jump mas mayok supela ito jump miseng ya. Nakita ko may supela ko yeko. Oye ko kat inge gigasin ko online. Kat sham kun kuno ko nag-weeking Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Ngayon ko Monday on, ngayak fashe Monday, Tuesday, tingin just ko Wednesday, Thursday, tingin siya na Friday, na Saturday on, tingin just ko feel pata ko ak fashe. Na oye ko Sendry, kita siyam kun na fire ko lo siya ngayon. May fire ko lo pa outline. Nakusa mo wiga doye ko nga Oslo man nga anigin le ate mo madutut me tawang sipe ko tin ala yok sipe na masiwiye ko nga trakta uye ko alle fall na makum sham kun si fema matoyak nasish since standardless in commentary te gasin goal idawi all lush finan ko siya langas sa bakit mo gasin goal misengel now maki silikos wikat ke masyam na wikat na metligi kede fasta meta mosa teknisena ilan akfashi may faklal ko may faklal gasin goal online yok na nag Facebook group la siya nag-kaisiya tsaka kuno ko nag-kaisiya lang natingin siya na o yung daw Kilaman lab. Kumda lang pa siya. long Caleb Vashtamit And ikaw na siwas na kayo inka na rela pepeshen welcome log in we pe might react ngayon welcome ikumus na kayo kus sa mata ko wikat ke telecast la siya sa amin kain like yaga share ya pa in mo fashion like na your friends / ke Facebook page /casing kolaan Monday daw yak sil nemi na confident Honolulu Tuesday Renalify tako bay Honolulu kuno kanan akade lalos nga nilos
posted tariash ke Facebook page la jan na le minister skipper el shakak pe Wednesday tari ta finain ko siya eme tos ta le minister Emerson eleva shakak so nash we fred taking is Evelyn eleva shakak pe na sette palik shu palik ta ko Sacramento me loman la palik shu ke aru loman sending online for mo may work nga veto siya kaya fa ko lo kaya antikun be telecast la siya ko during the telecast kung malab ke ko check na ko in arshine yung ni kipel singay long ko lang ka din we ko was a gas madal yok lagi na kayo gas madal gas mo lal ka din ka in fact la ko sa mos la siya kaya ay na kaya na lal pang mamarshir ka si befak paing na si was na kay way kay wo kula malap ki ashlo wasan kay pangan maash na niya na Alright. Tigisa na gula. Gula tigisa na gula fast na met na ke program la siya. Asha on sa ko kat ke use. Use kugusin way kat ke. On sa ko ngayon fact mo lame kasha ya shukya po. Mayak sin tam dahil sa shuwe and where ma finan ko siya On sa ko ngayon kung di kat force. Kat force ko in mano kat orolong slash bukui ko lash na aspel si makita manasla. Kita manasla. Pero pala siya ram grin ben. Pala siya ram grin na kimulan mo itsi. Aspel si kita manasla. Kita ko fla bukui ko. Kita yun na. Kasi ma higher power. Kasi yun na si higher power ay ko cash ko. May call fella. Call mo ito. Ko fla cash ko. Unsa ko kay magiuse in sang akes pakinikot ko nga ko min loen na ke gas ke ng wikat ke oye ko taking trust ko pa solo na oye ko nara ondu ko ak national kin oye ko masolo sin taking trust ko seba nga long sepe nga long sil da long yung which na lang kingam ko nga sang in loop and then repeat nga kalya gas. Kaya nga dahil siya gas lang katsima yak kipuseno. Now we got going school. We got lame gas ya shukya po. Sil shwe netlook and where masikra.
Alright, gal nuerma shuwe kula malap kyon skungan. Nagde fast na met nage may facklash nage casting golo. May facklash pa on nage kus mata week at nga kus liele masimet logo silash nga kumdi kus in Auckland shupela so logo singan ngan using ako mindreni liye logo singan askal men mana kayo pailang singan papayapon sac fines ko nga nagalim in fact son sapta di may gosh was singal may gosh le lemil pa sac fine lada ko kapasting sac fines ko nga ilusin kapasting lo siya isus fako malasa ma diye kapasting lo siya isus fako nakalmiye pa lasa ma diye isus fako nga in koteyak le sisyang le lait koş para na aş kalmeyen mana ko ge bizaş bellum da kaliye. Si basican pa bella ko kadak fashion program siya ngayon. Main sa nga kes makinye ko ke mas mga task ke. Kalmen fax siya ngayon pa. Fin ba ngayon ko mga dak fashion ngayon katiyek logo siya ngayon charming ngayon. Nakat okay. Mga shopping ngayon pa pailang sing pagkaslagat matako jack for sure lang matako gaslagat India malash na ipsi takangan pop kitin history lash ke April 2014 2015 kalash ninyo katurbayan kaning program in makain sang musi o yan na wuwus na suwos sa mawigat nga kumin matim tangal matom galiya o kumin makain liye galim ke mga jack for sure na mising kat stream or maging vmix pa program juga maging lalo po siya man nagawa saya kat customizable na website so website lash up data ke so nagli kata videos ko kasi message pa kat fashion film ne inge na stream slash kat fashion kat stream directly to our website kalme ba kung fitro ito na ashkawak lo mo puyo matamom ka selo ma kepe we long gaston ka yeni weling Facebook lalo silos kan sundi castinggold.com na die kos ka die kat live stream na kepe email lajo pa info@castinggold.com sub na sesh usin laklungan ka akilin nila kung buigat ko akilin nila asma siliuma kung dilat kanilat sinawa na endorsement lash basta takyo basta ildan na basta sayang best Dr. Herman Bueller pangang missionaries na sin metro ngil ba kasha tiloko na mission school lalos finan room na ilabas mo sa leta si inakaye clients up lashing na kung di ilusta ko masa usi may cash in-kind giving ko nagimunin money maka nag-private allowasan kung usin galang gila kishupin makuwas usi ang cash nga power cut or top of the line streaming software in maka in akfashe maingin kung di clients up lash katiya sang luwe na lash na singkat kasang ko yes na phone na bangay shipin glan sa plasha or kati gigasin ko kati usot na siwas mamalola yoros o katsang koyas na phone na glance up singa malan ka inusit the best of the best the top of the line equipments ko program ngayon masang akfash sila malan ka na kung maging phone na duman kung maging text to give bakit bangon 626-329-4404 kung hindi mo kadil sa yung cash mga takfashing broikin may video ka pa katner mapingkom in cash ka sa tafel na mga takfashing na kikavak ang something streaming got stream aspect Roku channels aspect Apple TV nga Apple TV sa nangakailangan install ang bisa nga checky. For no, Amazon Fire TV, Ashtari.
kung kayo download the Amazon, Fire Stick sa kupangan, Roku will stick sa kupa, kung gano'n mag-insang download it. Kung mo kayo liye makatak fashion, kung liye pa programs ngayon, may fincha class pa, Pelsa, then include pa ministry sayang, if pa, nga kat we, met Yep, met Palaw, met Masel, met Rook, met Punbe. Kung finiliakasit pa na, with Polynesians, kat was fincha ka pa, then usiwe malos act fashion into ko nag-get live streaming class. Na kat casting call online kat 501c3 non-profit organizations. Kung dinagalim ka may 501c3 siya, mga yok siya pa, kalmi pa, kat ko in tapping na ke resources, ma federal government, ko state level, ma ako na sin wait cloud. Kat kan so musi mga sang cash on wait flash. Mga sikat ask nga na ba kat inyo na cash on wait. Kung may sa sin cash kat, tangon niya kabang take interest ko, ko tingin ni Sena in actually bila. Kung may sa kumikan in cash kat. Na nag-i-plan online giving mo nga mekla non-exempt paperwork class missing is submit to the charity information registration. Kaya may organization sila ba monetary kasi non-profit ng leader kung transparent, kung report the income, kung revenue, kung expenses maloman. Nag-isipin ka submitted a required paperwork. Or say platinum level in academia. This organization is a platinum level Guide Star participant, demonstrating its commitment to transparency. Yokshipe nga kumin bela kum sangi kasi organization ko may lusot magin maningan na kaya long slow si Fena ko lusot magin file na kaya mission statement na na talaga schedule lang sa pangit katago ke Tuesday awit ko so na babawi ko may lutu ba mo so nag-aaway ko staff na Fred is igisa na ito ko awit ko sendri na kayo outs ko na feedback slash pa pang pandemic schedule so ngepel sila mga pandemic schedule cultural restrictions ngayon nakita-float na regular schedule lash na naging academia live stream directly na face website lash na katabi yes ayan na bagay may fact mo as Europe nga usi mo tiyak na may fact siluwo mo nga fact na dekalim ko luski kisinsiyak ko luski fact la ko asma si me ashiro luski sarpram good ngayon guess sa pelo na selos tigin Driscoll tigin ni Sena pelo na siwas finash may fact siluwo euros. Well, tigin siya na nga so met pa kung saban siya liyawi kung malap na mo siya lagi may fakit mo kung nakalimigat we lip siya langan ipsi mo shiru ka pa akin nakalimina si was na kayo mata we apply na kay co-fi insurance sila ingin na cartlo was an inin na shiru was starry pinas kisin siya ke kawos pang akalimika din we kung ito alam as kisin siya klom ke fin kumorek magun pangon na sang na sin care provider loman siya kladel except most likely care providers na kayo ACE Apple Health ka insurance si makatbangon Medicaid bisingingan nga tuwin siya nga long si perfect kaksak la kusas in wikat metlo ke colon gospel makadasyam-syam kun bisingya kulamala Take interest ko kumsamram kun Medicaid federal level program si pangan federal level programs announcement sumero safla ma yok na sin state of Washington special of akla ba Washington bangan then kumarch one state kumarch ke an ko was eligible benake may Medicaid in federal level yes. it is federally funded it dispersed at state level
And it must maybe in a different name, not Medicaid. At the Apple Health Shop, current mashuan. kung vingkim da xuken kumashwe, matawag kigas ng Medicaid. Hindi ba in California, hindi ba the Medicare, ko in California, Medi-Cal. Medi-California. Na ASPE program na mamatigin siya sa yok na instead of Washington. Na gusto mo ASPE in Washington, launching kat ke kung mamatigin siya school, tigni siya na, ilusing niya ASPE mo kayo dafa ila, kainin resources ka na sinmate lash. Hindi pa siya pala siya. Kat hindi gaslan ka at alo pa may tayo mata topic long gaslan ka at if in ilya lalo sa ilya na siyam kinyak le. Tingin ba vaccine? Lamalap, macam nam kunya. Aw, lamalap. Ate namin din ko. Gusto yung confirm yan siya. Okay, tingin siya na ash may vaccine will allow you to get vitamin. Lamalap muna and laga. Tash na med. Alright. Okay. Kaya sumnyorol, unsa ko pa makita usi, insil kanya, na matan pot mula na. Masil, senali, soya ko church. Nas, wigat ka unsa kan, di ko unsa kan nakita ka naging mo dito lasyo. Namas wigat ka. Alright, senali tatao oyepe soya ko alik church. Na lumalap yun sa kungan. Sakit ka nga tanaklin kus mataka kaslangan. Mitio, tamo mitio Netflix finan ko na kung gula para si monthly supporter slash para kishbin cash always kain kungan tamo mitio.
para kat ko in akyok ye ko nawo ko upgrade di mamakatash kaya kung gulo malap kim to kasta nak kayo kung damalal na na Ilmet gulo na vinan Dallas Texas pain ko kung gulo kim to kaslan norminalo ka mawuna nga maming asiyak left ka asing uwo ko kuluk na nga mawuna norminal gulo ko wiya ki ipsinganan hindi wala dito ko just ko legi ipsingan na classmates la med tamay no da sikra paingum tamay nakadefast tamit wala ko lakyo niya para maktisam ko ko ngayon ko siyam kun Monday siya pa fact mo Apollos may masa Apollos may masa may namaksilak kum nga kagresum ni ke siya koren tolu fosse na ke singaw siya ako pinloy na gimay naksin kaya kayo shadik na kiipluwa sham good kumli en Corinth kebulan belsin en Corinth ay na kain en si mga may tayo sumnaw takisipin oyen maulan fel ilus eleksjonina ikolla oyelos ikolla maulalos na ash terms ko kasi mamata tawyak siya nga kikipalan bel si mga mitlalal mo yung ngayon na finan Corinth sa mo Corinthianized kanya ba ilus mundagil mitlalal yung sumte we oyelan maulan felangan ni ikolla lalvong ilalosan Magkasi Corinthianize. And Corinth, I mean na, amagusti pitches si pitches si angin. What, mama sikat Las Vegas. Dana, am na fin Las Vegas. Min kumuse, siyamang ginengay. Min parang ko na oye ke maulan fellow. Sa mga po ng sim na selos ngay. In siyamang kun, yok na, kung vinlan nag-iipsimate nga, kung mag-isipyasin fact mo, Apollos, Paul, may masa. Ilus may masaya kalensap siya. Kung hindi fos akusyon. Polil tako, lutoyelos, kisipin malalfong ilalusan, ilus pag-ilalfong ilalusan, malalfong ilalusan pa mulelos le, ilus mo kan palakin, wala na, lanka at kimulingan siya. Na kung fimitlalfong isi, kung may palakin ke, kung sure na kakalensa po, kung may palakin long kalenglelan ka, at kung may palakin wulelan ka, at masik na sum, sik na sinmit po yung, may samaylos sa mas kalalfong iya. Na ba, polil, siyamtram kanya, lurik makin, oyen, ano natin papolyak si, na ki titi, na ki mila. In fact, ash, silos mutlalalfong yun, ilus shek na nim titi. Nim titi singan el kapashi na ke maulan ta diksisik ka awusi. Awusi makishipin ko flamong okay panan nine papa ko tali kuya na awusi ng sang mil ko titi tali singan nin. Na oyi ka siya nga mana ke oyen mitlalfong ifinan Corinth. Men katasilus long si akakay. Long si chikin already maslon mo ito. Mol kitin na mayorik na lus lukshin na faloyak. Na pa polivat na silus na kusat na talik. Kusat na awo. Talik sisik pa kuwas mukuy kita na talik. Mayin masimit, kusli na maulan fela o pa akademia ke oyelos ngan. Panan, kusin na kusin kain. Yokshipe nga kumingalim ke oyesi. Kung di kata maita. Kata maita, kitin na mamait say fact la na, '一个 luxury na floya, hindi kinakshak siya.
Kigat ang ani kita ko was long kigat daw program mo for no ngani kidin siya lakan nga take interest ko tingin sa sabra nga tingin ka fika bike tika wala masina sina nga na for no ngani kidin siya lakan nga diction ni na read na upesel take interest ko namin nga tole he meant good. Even good feel nga take interest ko le may reaction siya kaya ka fa ang challenge le mamay ta fa ko diction nila isyaw nga le manas la mo nga na example si mo po sabi nila nga kung gusto mo dim titi nga si bes mo gusto dim titi at may pa calendar bibilos nga kung gusto mo ta akakain mata lokalog mata sige no ay national meta national mo si vena Pia mo din na life mo si Kusan ng ganyan. Nakuviliwin mo ito life mo siya. Kaya ni, mata akakay, mata, siya pa istis to. Kumagita nga, pay, kapanawaway gas pa nga siya ng tanim titi. Papulis kita ilan fact nga. Ponil address, masikyak, inda kayo niya. Na kumiloy na kaya, musing ito na, pangay masikyak en manas ko wengin ngon matal in a way. Maita, mata akagay. Maita, mata malat. Kung wengin may sikoin paesi si Fena, kung paesi yung paesi nila, may nakawa ta kakagay. May nakawa, wengin po si Sel. Mayin, pangan akalon mo in met. Siya mawengin ngon madali na eh. Na kung pinagalian ako yung po, really man ang naksin kung minloyan na kaya. Siya nga na lang church bells. Kung yan, surely, kat asya ilya sila yung bastos mo siya. Nga na good, kumpay ito. Kumpay ito, kung vaskuya, ay vaskuya aluan ka, fakya oilan, may kung oilan kung vaskuya aluan. Parang siya ilan ilos sa mga na nim titi. Papole ko, so buiti siya ko rin todo, siya nagkipasako siya. Hindi siya nakakatay. Nga summarize siya magkaipan na, naipsiyak liwaan, example, Paul Apollos, na Paul pa yukuya, Paul Apollos, ita yukuya magkaipan na, fanakaat, kat pa akapi. Napan o yan masasi. Polo ti na India kidne ilbata ko faka kaslan ka at na may kasumti Apollos il peptide silus na. Polo ti na India kinipsinan. Nakalmi pa kat may kalens up mo singi may alu loman na kung may Protestant ka may alu kung may saya at kung finduti kaslan ka at may ta e fin mola molan Metse, evin mole, pangamas mayok siya. Te inenalilo, inenalilo ko may temolikat le. Kasi tulay yung madan le lang sirle. Mekum or like mga asuk na sume. Mekum or na sinbait mga usot kui ko ma. Oh, kung may ngam ta kagayin sinbait ng mental sumpunalo sila. Di ba nga nila si pangamas si podil siya akataya. Polish ka na nakatayin na. Nga ay Apollos, katakin yung oraklan sa psifana. Kung hindi nakatayin sila nga, tikat pa, sipela Apollos, kat urik makinyak na kesupin ka lang sa psifana. Tiye kat pa supe si Maro. O cleanse up singa fast na meta. Katil magkaifan na kitin aloin cleanse up si in mo cleanse up singa ko in sikyak ko pang sipeyok singa pa molan meta in mol. Na kingagum tagay ni madaki marit singa yok siya ako min kalan kay pluwongan. O yan mola siya kata si ish katchat na nim titi. Kat bangon na mo kat alle mature Christians matalal mong itari. Kumita pa kaya, kitin me na may fact na ilan litle floyak. Di mo may fact na mga sige game. Kung finkan may singa,
kumina kun ashwetok te siaksin kat ke kasha. Nangako kajente mata na non ko may cleanse up siya yung kung finti orela fall ko yok tuyak ak fresh cleanse up mo man isamle mako na kumbaga na pakitin yukuya makaivan na ak shuk ye na lem ka at pay ak kap yan weling malakum na kikap siya Evin ba nga may nga soon, dalik force nga soon, masamdram na silos, sam gaslan kat na silos. Na yelo todo da kawal, tas kono take interest ko Oregon. Na take interest ko na message siya ng aluti, take interest ko luti, ilos mowle. Take interest ko usal sa nakikalain sa po. Ngayon lengan. Ngayon nga kanya katil or makinyangan ngayon pa siya may or makininalan ka lang sa sinsang dafila saps ko ka message ko ng may tainis na oro nga kumyok na kaya nga kumyok adulasya Protestant kasi natin mo tayo ilya kaya matanon ko lang may isumwela alu if inos mo alu siya inos fin mo nila kuno nga singkat Sapma, orolo kuma, katinarela fall. Taya kanikin na fagawaro man. Ngayon na fagawaro ko. Levin galuti may siso wala alu siya, alu siya. Sige vaccine. Alu nga niya natin, lalong yung Bible, bukod ko lang ko, lalong yung kat ngon. Lalong yung virgin birth. Lalong le kilong lang kat ilusim winsifan na natol pa wed natin kat ko misa cash baka mamasikat lalong ikyo tiya din aluloman if in alu si fact mo Jesus tamalil sila Lucifer na kain kinalu sila mit kumvashwi sinsin gek alu si maluti ke pa pala bukod ko lang gosh ngay si fact mo God Papa God when God gone pa Trinity ilalal fong ila, lame win natin katil na kayo, Jesus in virgins Kanya no yung, pang mga essentials. If in pang alu may confess ko yan, kunon sin katle, kumole. Nga si Fen, nga tinay alu sin alu piyado ko po yan. As long as, mga wet lang Pugon ko lang gas pa pala, kung disang puksayin sang anfin pa pala, kul pa pala. Kung lalong yung Trinity, kat papa, kat po yung kat ngon. Kung lalong yung virgin birth, kami virgin birth pa, kung lalong yung Lamb Jesus Christ, po natin katal na ka Isus le. Katal na ka Isus le kisin virgins Na Godheads, kung lalong yung bakit siya nga, kat papa, kat po yung kat ngon. Moy yan, kung finfuli na nga ko inwi mitsingan mo kuy. Nga lalong nila, pang mamaad na sa lalong kaya tiya ini na alu. Ashma saya zaka tinailia kita masi yok shipel. Aki ko gawin ke maglutsya ka pa meta in mole. Molan mitsin mole. Nabangan mante. Glosum nemina ke kum siya ano kitikisa na lakta rin. Glasyo na ketustean. Sivesi ke tustean nga il sam kun yok na sivesi va maitak yang ko ke pengu tekyang ko ke pengu na first Galatians sa paluwo first sila ke was singaw na kung vinloy na ke kaisi first le me mo sam sila kung finja mo ko really people tangan we should background sila with call lon church Jerusalem il dal manon kal Paul mo il aksukyetin na ke maasap lon kat siya pa, may Jew makaivan na, pakoin ilyak na in temple. Na may simawili na siya inil pa Titus. Titus il may Greek siya. Na aspe may masikid na ko, akuluki cleanse up siya na. Akuluki cleanse up lal po fakak lal po may ta siya kanaw sa la, may ta siya akuluki la inil po.
Na Paul iltako professor sila iltako kishpen katin gesla yes na sila iltako sham kun. Na ilsun met kul na ashmat taka na non kay mo tayo silwi kum na lenuchat na inen matalan machu mo kay van na kay no yan. Kung dahil sa siyasut cause na subukan sa gospel siya ngayon. Na po lang cause na may tigyan si Peter ilan sumlida sin ilos sa mga cause na ka circumcised pa machu na cause na tigyan na siya papiuta ka na sip ngayon. Ngayon ka na-akfas siya akfas siya mga siya ngayon mga na si may Gentiles. Pauda ka nga Barnabas, then some faculty na sin may Gentiles. Kung na mga John, James, may sinakilibya, kung may tikang nga silus kan, ilus sisila ke, akayale, ngayon some faculty mo siya na sin may Gentiles. God, the uncircumcised. Na mga kunelo saan, pa ilusin sum na yun, the circumcised. Pa ilusyon with Kosla, pa with Jew. Na bakit kanon mo rin sila. Kat na kayo uta ka kasi nga nasis. Nga, Barnabas na sin with Gentiles. If na Peter, ka James, ka John, ka the three pillars, kinakat lalo sa ilusyon sum na yun with Jew. Nakuwili for faculty and gospel singer Paul il luti ashmat taka baptize bilo si baptize to sa kuf na mga Holy Ghost baptism taka pe. Anan atin na ilus power of gospel singer fact like fastly isunya kumbiseng. Nakalme pa ilus sa mga kayak na si kum ilus kat finakayak like sa faculty gospel saying mula siya na aske ako gikulyak pagkat katiya ko in sfena usi nakla sfena oya sfena oya fok lash incline sa pi masima arya ng matal ko cleanse up na uduf saying na power ko ni power along si it awi la siya ash akwak si akwak si ma itawi akiye. In mo kayo sang, wala si kasak siya si matlalay pong iya. Mayin, cut mate. If you bang a digging interest ko, ngalikin na may digging interest ko lilo. If you bang anak ka, ngalikin na may dar, na palang nga digging interest ko, pame akwak si ma cut inaktin fashke. Pame akwak si ma itawi akiye pa. Kumintin yung si smoke, kuminti dayak pakantin, kuminti or kan yes na kumbakan ko we actually lines up sim. Nakatifak, ginafak lep dayak pakantin. Nakatifak mo kumot kuluk mo. Nakatifak mo mulay sa na euro. Fact lang ko pa ashikarak si mafliegi na kumfin pos payak lo halu pe kuin ekin met kol se kalu min if po ati nga pa ngat shpe ngat Paul is that little tomote ke lang taking se ko met kol se overseer se iltikan matan luo todo kiya lengan matan si fan when iltikan tuluti amo matan sangan mata complain ke pawangan shpe singan tipo na exercise met life para kumtikan sumara oye loman oye suwe yematan maita maita diye kumo oye loman diye fast fall na gumagum sumonan o kumtaka tuyak liligas lang ka tika na ba ngamdan yung samram nga wo mo kalme pa lain na kayo polifak kaya room sa tasingan luwo fossiliwan pa, kumin aksasi, kumin usi your living body as a living sacrifice na sinkat. Na kumin aksasi nakluwan pa, kumin lelangon dali na kola, ikilkum de, kumin diya foyang nagamalan fail. Paula kat kandan, siya siyang kaming gastan ka. Di kaya ba nga mo, nga wula ka sa falla na ke, wulan ka at sa syokta, wulan ka at lanlim Jesus Christ palayla kasi kan banting sa raming gaslan ka. Nga si Vena nga hala sa fall. But through His righteousness allows me
ngay kan matan si ngay sharp ng gaslan kat na para nga sharp kin shikarak si mo itawi si ngay pang mo oye si katsang shike si kalme pa mo sa tikan ko if nga ba ko la nga if may si ko siya nga ngal char na la o ka snoro oye si ngay nanganganap nas wait tukle ko tui ke klan sa pan ak may sa sikumle ak suwa sikumle ye matan kat met na kumfili ye mo asma kumras fala sin met walal fung iwiyo man na kumta ko ak suwa sikumle ye matan met na kumta ko duyak ak fasiklan sa pangay kalmen faksila Tigay me pa, masuk na tawi, andang digi pa pala, mona mo. Kaya pala sa pinakandang digi, masap, ako na tawi man isang tapok. Tapok magkaifan na. Kasi sin kakin, may tulong lakos. Le, with Pharisee ngayon, ilos, ala na free masap, ngayon isang kalasik, yung mamitay di ka nakas na masap po. Lang Diyos ka sila ka nga, kuwas Pharisaic. O yellows nga, or siya masap nga, insang classic may naus na masap po, o kuwas feta matakanaus, o kuwas tiya punish yourself. Parang ako may naglansisigyakin, ako klan may ito, hindi ka nang hindi pa apple. I mean, ako klan ka ito, the absolute truth is ako pa is was a cash account. Malan may ito, i-fall na kipalan bells, i-fall na kikitin bell. Malan Monday, Tuesday. Ngayon siya, sa calculation aram na ako. Ngayon sumunod naging interest ko na nakfas siya. Ikasek uniste. Samle, ilat ako luto. Ilat ako luto siya sam ko na nakasek uniste na nakatras show na kita osto na tingin siya na ilat ako nag-gift. Naging interest ko, naging pala siya. Kaksigin God came down with Shirley Ploke. Ako tayo na wuke Monday, Tuesday han. Inikasik may nanaksin ki Wednesday, July lanit kosh. Kalayang mista na sin nagawa. Nagifakla damrel share lagi disclaimer siya ngayon. Final lang silang kat kada ikoy yalitu. In fact, kasen bay nga, greeting si lalpoling kay Rome si first sinagate ko siyan. Sham kun na yok ke inek na kayo masum na Rome. Kala fa kya. Gospel siya finem tawag Judy Pinem tawa kewe, isa flyer sumpa na nag-capital London Rome, ano finan Rome. Lafa ka sayan, kapatla yan, mangan esum na we. Na siyam kunyak ke, tukun mo yak lan lem, leksyonik na, gospel siya nga pengwo siya nga sulpa na, lailik, na patako, me, ikekla, tukun mga siya na sinmatalal fungi. Na pangan mga sima, polel ke, ito ka pakitastan mayin la Antioch ka Corinth ka Ephesus ma Paulil for fashion shock na wayan tasta ito ka na ilke som nagi city sige ki peng ka authority may dakyang na silan ingan leksyon na kalimye ki peng washing na sin met finanwe and mapasanan met we gospel singen leksyon na fakirelik kan fakirelik yan na kayo wata and mapas met we election na lalahilik Naarok kasi ni gesta singe ke kalang mista singe maita ko makay na ko phone la ke sham kunyak ke pengwo ke lem Jesus Christ akmuli ya ke klal ke misian ke fasa ako saan na lang kalang singe mata ko na sin met saping kinen Jesus in pen mana sin na kayo de mana sin metrum kay na tam shele flok na room ngan kay na ko yalen kan kitastan Right, they can just kung di kaya kumakakum na kita kung di leather like po fresh style po il te som na yen chishuk il som na ke capital il som na ke enma men il te ke som na ke town chishuk fin ba ke pelmising po il ta ko na California il te som il te ka ni Ontario ko il te som ne Modesto ko Rancho Cordova. Ilasum ni Sacramento, ko ilasum ni LA. Kasi San Diego. And ma leader influential people Ashway.
vaccine taking just ko. Taking just ko kada transition na ke tamit yung the transition nga ash mo silyo da cast lang nga kya nos. Tamul salig paing kum tamul pang CFM monthly toner slash lumalap na sum kum siya takay ko na sum CPI kay kumbe si CPI del wipe mata cash kat ke in se employ cash o in cash kat ke mulin sa para kat kanak fresh magadak fresh ngayon Chevlo usen paingkum lumalap ke kum to cash actually na kum boycott Tamil Morrison kewon sum kum kulo kewo malap ke kulo kum to tuyan na Kim Nena ikaw pa na sum paingkum tiya inenalo pa mulikat kay in Jesus Christ mga ifan na. Kulang yung kalbo niyan, nga kung may nakinakes makinikat lang, tiya inenalo man, tiya pasta man, tiya kasin ko, this early, di mga fact na ba mulikum na, gaslan got, inenlim Jesus Christ pa mulikum na. Nagulang malap kay kung akalim yan, na kaya ko lang na transitional taking trust ko pa na nakfresh mas ni katos to taking di Lumalap daw sila kulo ke kum safan selya wiki manaksige Wednesday ngan fresh na mit katos to July lenalgosh si fian vakla kashkashak si was langat li kat papa el kashkashak ke maguluko we guess that singan papa kashak langat akalim ye inka shaw me line magulu nara maasima to yoko fosimet digingan fosingalit ko singan election ni si was lenalan kata na fa taka na ke shamsham ke kashkashak katiga ningan na shaman na mo o kani kat na kashkashak si no gadin na gadin fulok na lang katashi na singalit ko singan sham ke si was lenalan sila ngan siya pa we pa na si Vesing na kat finnan ka na ke flip side ke si was lan gata na kashkashak lala me sila le kashkashak ke why is God angry with sin because people substituted the truth na ke kasan gata na ke fantasy ke imagination lalo si fena na ba ke akalim ke fasingal yan na ke longol singan na ke characteristics lalain ala na kalim si was sila inala na kalim si na kayo kadin kalim kela ashkas English kadin na kadin ito ke siyam kan aversion may tapita ka nalikay kala me masiwaswasan ka ito na ke Milo si fe na ke utela ke na tar ara sikyak na ke oyan na nakla te kabin maluto singa kalim gila para kat na sumle in kay nakflat yung masalela ka likiya ma met liki malangkata na pangan masima kashkashak singi taka na yokya kat finli folok la niki matawakin belo kat fin folok na channel si son got first sina kaya akos fakata sinakla ka talubufen ngaligi in kashaw in ganda kate orela atal dala na in met kiya pala meta in met with met pangan na ke pa fosit masom na ke som na ke elosinak da ara shamram kunyak ta ke payok ta ka shamram ke Elia si mashamram kunyak ti bufen nga na oye si makatash ke mapolil alena ke kadin loang na ke yok nga pa denial si lash makadita ke kat ash na version si ko excuse si makatorela kadin fact pa na kadin nama na dorela en mailya ke kat ngatlabelien na ke oye masikyak finansaram gamoro ke masikyak kuya fakya fashion with you was sifana ba lala finanwa ke lot kaini no yenge tako te fakyak mga ke pepala makuluk nge na sikum nga komunitay takadin nga tang di sipelan kata la kadin dila oye makapenash miseng yoros kadin te safashikan kadin nga tang akwoya na kela fakya kashkashaklan gat ke makuluka mayen matala na lal ke oye lala mange kashkata na ni paurela kat taurela into
ngay sang nga vlog ng ikasal dam na sila kat sang le luwela sa sin kat likina inel ba priority ki makatash kya na musinge kat nag sinsiyak kinla fo ko yes nakim lutu chinge arlena serious in the gana la kat papa el kash kashak na bay ki makuluko nara kadita talal ne kash kashak keta shwas na lal ash metdiki el kain aramale araki kat sum na ke iplan kat patatan ke makuluko nam lutu chinge ta kana yok tafula pena maritsi mga reading ke pianga sham lal polo ashmet ke kisinsiyak kinla sisang authority nga na silkia kada sang authority na sila na ka-fakak na sin metro me fa when bel sing kayan met finan Roma elos pangon na last lalmet met na philosopher lawyer ka psychologist ka kama dajak ta lalmet met kalan gata inakali mi na siya la pel sigat wala aversion siya kat net laliki mama siwasan na lang kat maelking ako yung matake tama siya letting ni siya na flok na Euros klumalap ke nga kain wifa ke minuto siya Tingin sak nung pushpushak na tanyan po din na. Si parang kasalis ko na. Brilliant. Muna, tingin siya na inatakadukum. Tamasing ake, kumrong gasing version. Yes. Na, nga mo, nga liya gasing na katang bongs mo niya pa, the gas si mga ito yoko, but relativism. Okay. Relativism na ke absolute. Absolute, there is one absolute, true, the only absolute, the true absolute, pagaslan God. Now, relativism, ilta ko ke nangakulan mait na ke milos mo't kumapange truth. The absolute truth, mga ko kigaslan God, kalmiyan pa, kalmiyan. And for the relativism, ko makwitsinon ko mo pangit. Sema, nga ganon ko mo pangit for singe, kung ganon ko mo pangit for singe, tingisa ganon ko mo pangit for singe. Lakot, we say relative thought slash insang ekola meaning siya, tipata we say casting an aversion. Aversion na get antonym lang version. Kung kasi that reminds me of these two words, relativism. Gulok ikasipan mo dito, no? Appreciate that. Tingin siya na Ash, in fact, kung nag-imit, kung take over, take it away. Gulok, nga mo nga tayo, mga na may lutlot sila, taking nga na nga, question na yun, kaya mamaya ko lang. Okay. Kalingin na kinasyon nyo, tingin ni Sena, inansyam kun Max na ke Frede, nila kalu ni fact lay da siya taka fin kat moul, taka ke Frede, na tukun akatela na tingin to school ila taka ke set, yan, na ngayon taka na faculty ke set. Nakatingin na kaya na asbisa so, usibam nitlo, singan miwas lokon malash. Tingin Sena, pelon chung. Kilaman lang, in fact na begulaw ke Pasay na kataya na kalim ito ko alay ka sa kumalut-luto tulakak sa ingkat kaya nga tayo mo na siyam lang take interest ko like isipin may read sila ke Fred nga il tayo mo na kita osta nagikatlong ke lutisa ang kataya sila nga nil siyam kun fos nagita osta nil siyam kun fos room siyes nga lagos nagilongol tolo Nangamdawag kilongolakos. Nainin open na nga kumingay nito. Fosime na ni ke katsun longolakos. May kumfinary ti longolakos. Tanayin matawag ke nag-isipin oya fok lalo singe. Narayin na nga kumin flokyak pe na refresh na nakla siya ke. To along si liye facts si lalos ke mulutlut sige tostangan. Laim ga de lala na kash kashak ki makuluk, iliks ni na line makuluk. Na si Bezer kash kashak line nga na lak kalim niya kyok ki.
merit sige tostangan ba mein mait nga en foslongol si election ya kalem ye moi ta elosita ka ta shok ta elosti ak falye elosti ak falet ye el ayana mama fal elosinaro na pa ta kash kashak la na le na summin elosita elosaro siena il pape na ge fretingan ngumvin loyang na ge merit sige fretingan si vesingan vak mo Orik mas si was line god. Orik mas si was line god. First long wala ko shroom siya. First long wala ko siyang gito yung luo. El shamon yok ke makuluk mamay tawarangan. Paul election na shamon li siya guys si makuluk malo sarangan. Iplu ang along si sham king pa first long wala ko siya long lead ko siya. Election na akalim nila. Elo sport laliki mapaye. Oye lalos nga en. Oye folk lalos ngayon. Ora ilos kosya la India akilinya kingenik pay ko itayak pay lan laim kaat kimol lalos. Nara kahatin falelos le. Kahatin falelos le losin wala long kuluk lani ko maani nelos ngayon. Isam si fezing an orik masiwas lan kaat. Shukia si fesingan na akong siyam ke merit singan. Na longo la ako sa ingi longo likyos, paip si mek ngan, longo la ako sa ingi to yung lo paip si akluongan. Nagkiwa niya fok lalos ngan, bayanang oro lalos, ala na kuluk. Masikya kin maslos ngan pa, in maslon mukul na sin mukul, wangin na long silang mukul na sin matayan, alos siyang long si mukul. National matayan na sin matayan, wangin na longs lang matayan na sin mukul, alos siyang long si matayan. Di oye na fok pangan mama polil siya mo ang gilong wala ko siyang gilong ulit gosh ngan. Naralim ka at ilfalilos la. Pangan na rik mas was si makat siya mo ang si fesi ngan. Ilfalilos la, nasaf na yelos, mama yelos arongan, falokyak si fena ak mayikin yelos, si fena ak tonong yelos, si fena ak kuluk yelos, si fena kailosi. Urik malalos ngan si fena flokyang kailosi. Kishipin, lem gad ilfalilos la, ilosin som na kilong kuluk la ni ko. Ipsiak luangan foslong laigos na gito yung luo. Ilos sis lagi kain kuluk na kaywa. Mega inguluk mga kumsam-sam kingan. First long olya, election na siya mon. Galim gi fact life boy nga nilmo. Nanakuluk, rap ko, Wendish, sok, akmas, enwak, katashik salalel, layashik insefal at fileng, ame insiakos ni na baba. Ilo sis lagi ka inguluk na kaywa. Kishipin, ilos ito, mawo, Ilos Pilesia diero, naralim God, el falelos le, elosin kos ke aramakuluk. Mesero, mangan si kyang na selosa, menelos ito, fasto yung luo, el akalim niya nagalim. Elosin to la wo, elosin naroing mama nga ratingan pa fos longolya. Kay si fos na nga nga ratingan. Merit na fons nga nakalim niya kainin makuluk pes. Matayawag kilongola akos may fasyo. As si fez ilash nga nakalim niya si was lang God. Si was silang God ngayon. Ilya la kumetola sa ila la kumetola melong siya. Ininalal sumo sigo. Pangako minakos. Nagelos tiya orang ay nilos ito la kuluk. Fosto yung luang along si riti ipsimit kaya ngayon. Fosto yung luang sapta si fosto yung luang. Ikak mo. Ilos ito la masap lang God fact. Mamit sa mul ginoy yung father losin mise. Tasok tayo na naro na mahingi. Ilos ay back kayo may saya maramay. Pangan si Besir alim gadil falelos leo. Ilos ito ay ilos ara. Ito la kulug ako mara.
May sinsin na si kum may kalansa plan kat ma. Ito la kuluk ang ako mara. May yin maya. May mga lavaliya la kum. Ila falay la kain may tsingan in matake. O nga iya mabatbat. Kishipentiya pangan malong siya. Pangan kanon may din. Pangan si was lan layam kata. Pangan si was lan kata. Kumfintiya ora long silal. Na ila filiya si was lan fake kum. Siya pa ila filikat leka din ora long sila siya. Ilti ay interfere ke silela lakum mo. Nga kumfin silela. Nga kumintiya ora long silal. Ila use. Use makat ke na filikat le na ke ungay mabatbat. Mise mabatbat. Bawas saf lasingan fakman. Ngay si Bavlog ke Fred fin siya ko ba katinggan sin pewasun finalong sila ang kat. Kulamalap ke may lut na fall na ke mulash mi sayenge inaksiwa siya ko. Kulamalap. Alright. Siya na kumpulo. Kulo ke classic lang Fred ya. Nagkilakalimbyangan. LSCB the flock ke Fred ya. Katfin mo. Na taka we got pege. Kumli siya oye ma cham blingan. Yok na si kumatlal po niya. Ngayon fact na kasi siya na ke. Kumli katilore katle. Shupelon kat na siya pa. Kasi nakfalet yeah. Akfalet God. We are created to be worshippers. Naro in orekat le kajen siya ligilupufen na kajen lang ligilupufen na kajen konsifen na sulela le mea kade fashke lipufen na tagkawan sa that when in mekas kasi ni siya ito kata intifena konsulela le me kasi mga free moral agents. Kaya may pa, influya na sinmaitse, in-coins Venezuela. Na, kacham nage prodigal son singa, talik singa nil fact mo, Papa, usi, may kasap mo ka tayo sa medjoy, no. Papa, siya mo, lumayak mo, pangan ka, nilangal, so morelik mag-gasap ka, sang, so, akfashin. Parang malang ka na kisipin, ilorekat lamay na kitin si Venezuela. Na pa ng konti na lang kitin sin kin counseling, ko advice, ko make makatwi mo kuya. Mayin make makatwi mo kuya, ilkoin use advice, tafong lalasish. Na, ash talk si Fat mo, lang kung tinakonsakt na kumbit fakasi, show me your friends and I will tell you what kind of a person you are. May kung tinakonsakt na kumbit fakasi, ngayon may kumbugan natin ang kumbit fakasi, may kundi na kafakt na kumbit fakasi. May uniform, pafaksan tingin siya na nga. Kadulori ko tle, katin si Fe na konsulela. Discernment ba kasi? Katin ko discern from what is right and what is wrong. Na matlalayvong ina kayo surround each other. So, we matlalayvong imukuy-kuy. Mayin, kumfinsyo na ke oye saya, kumfinsyo na ke network saya, na may kumwingan influence your decision abilities. Kumfin ni fact mo blame phone si Vena, kumtena. Mayin, it's called peer pressure. Na, figure mo, gaslan God, inta ko, payable na kayo. Asyam na sin Olympian, sige, weekend na. Nakasyam nail, fact mga nakanews ko may kumin, syam, kin makumsyam kin nga dahil. Wey, makaligin payable na kake. At di mo ko nakasaya payable. Ngaya kasaya payable. Na application on kung taka na ke, usi makum fact na manakas na wala na akong sumon. Siya pa, tiktik sa fanan kong pamdek siyam kinan, matakaw ay kaya pala mit. Nangaya ka siya pala, nangasot na siya kung tuti makum siyam kinan, siya pa, kisyang siyang nagikaslan.
Kulamalap. Tigisa sa list tafula na ke masika fete yan. Malila taking just ko lumante. Ala taka akata ya masika sette yan. Ngatuin siya, taking just ko. Kila tamla sirle. Guskan long. Caleb, Ale lang si akata yangan. Ki discernment. Natigni siya na nga mo oye si makumfakla ki akata ya si lumngale. Shem la yung metinga fashionamenta. Ay tala si kulu ang ara. Mit madalas nga kapsya na gaya oye si lal. Wala. Nimit foot na gaya makosyo. Ilin tala lesum kalye matlangat nga eluturo kamelya. Ilita kaslangat. Elsom bangan. Ro yesingen. Nimit foot na gaya makosyo. Na kinga ko ingin na nataka na ki malutut sima as example dolu ke kisette yang nga samde aktar ki nga samram ki tasta Rick mas was lan god pa me si facing na ke fakla lupi de lu fasakos na ke ya na som na ke fasakos fak mo kadin ti mo la lu fen Rick makuluk na nga wait a minute mas ka samram ke Rick mas was lan god kada ka do ke o yesing na super funny na din samram ke Noah na siya dapat natin sa Ramgan Sodom Gomorrah. Na pangen lapan o yen lang silang God. Kadin kain ngeteng li example do lumay elusin na siya skenge. Kaya fak mo elde mola labufen marik makulu. Sinakan olos tel fotong olos tel diki trondalan ka heavenly area. Eldal da ka ki Genesis on gosh. Pataka takate Nephilim ngan pa product matakakian. Met na siteru nge folk lege babak mo kufon kos ke pao niye ay los alle fallet de pao Nephilim mange. Mange sikya ke jiben mawala na lagat nge daldaka inkia pela human woman. Taka they cross pieces nge rela. Pange mamasikyak na sila nara Masi masikyak ke elja makolol tala elja kuluklena ema Gabriel yen losh lalap esanulen inananga na fashna met kemil tutchingan ananga faka example aklu si ma shamram kunya ka pa kel Noah righteousness lalanda ne el na seulala kadel sa pa mashuno chinganin aknas na sila fellowship dawak sasya na pa example siya tulungan ko sham kun ke el forek city Sodom Gomorrah ke solver rela mga maingin na kayo mataka ke siya ko stin lalo pangit kashkashaklan gata nangako musingin at laliye kat ngayon ang liya na kay mama unfold yung dash musingin kapay lakat kan kasyang katita gospel katita mamasikya ka kapay lakat foot na kay makosyo di si masikyak na sil Paul ki elsanam kay malututu mga sumad meta kilta ka elus katli people in wala Barnabas ta ka elta ka de sulpe affiliated to nama elshamana ma Paul elshamana tawil sila elsanam kindagen or Vancouver kay kat so fascist na waya gospel siya align kay kaslan kat maingi kayo Mama Paul Shamram kuna met tamalutu da kind of firm. Nara ta orela Judaizer mga yan ka nage met ma si Feven Aurek program malos Milos fagin and God fin ba nage Pharisee na fact sila ki malutu chinga ba kadindi example dolo masikya ki foot lalibufen ngan kat kan som riti ki Genesis on God should be tafla na mit ke mamasikya ki fellal noa na ki pangan Mait na kayo when klesyan medal kos kan sibam daksasya rebuild langata manestas na kella na mga taga na siya nga kumin ready lutut kinla okay kung nga matawa kin inventory Jerusalem run siya ula ko nakat fast na mit kimangan aflon na tayo was fina maya should that ma fina lang silang gat finjak kin malitu kadin kan ko ikoya malitut ke Wednesday, fact capturing mga nage weapon and gimulit ni Shendrian. Lumala. Kumpula, kada fasta na met. Kada fasta met nage
Tingin sa as may vacuum metliga chon di senrian. Kilomalap, kilogya kataya na wuwusan pa, ngawi ko wuska. Kilomalap. All right. Well, ganda yung nagdasyon ke ngayon akfasyon na fireclaws na ke senrian. Senrian nga kung vinuloy na ke manaks na ke senrian. Si Fese ngayon usiya nga kung tredi. Si Fese nga mamasikyak ke pa yung wo marichi nga nash ke Rome Sapta ano nga mo tafong da marichi nga şükürlen işte Rom sapta se fasalikos na ke Rom sapta se fasalikos na ke singa ulit ko siya nas men ko se sibusmange pa ng şükürlen na wala fasalikos na ke singa ulit ko fasalikos na ke singa ulit ko ama typo sila pa man na wala Rom Sapta Se Fos Pay mga pinakanulik Rom Sapta Se Fasalikos na kasingalikos na nagigos na yung galim iptolo ba kayo may maritsing ko ke siye ko lang matlal fungin sa kayo ni kuy papol sa mga na ko ke fakak na ke preaching ko ke fakak sinan sa kayo siya ak yok ko ak kay ko ak koy ko lang fakak na ilsam bin fason ko singon ko skit ko shan pa ko ke lal fungin na base nga kumin is sharam kin yok na ke may nanak siya ngayon then Lord na ke seems like is something that Paul is matafin in Corinth ke Paul Benson na il sium na si matalal fung finan Rome na letas na si Rome matchu finan Rome main sang casuals ko main sang akas makin yellows kilal fung ilalos na yok shupe na si masing akmin esta na yok ke pakuli ke oyalal Paul ngayon si Fen ako na Genix ilan mo kayo utakla ni Rome sa papangan capital lan fellow in Bells ba Rome na ilan sum na we inanon kaya kilke oyalal ngayon bayan ifo il Roman citizens na ilke sum na ni infiten capital singa in mata ash chancellor ilan ko in faka kaslan god na ko bay ko siya na ba may reach singa ka na si kumbal sam kun na ke siye lan metlalal fung yok shupe wala kiratlige Hebrew singa was long limay ko siya kajente net lang kiden umoy na ke takayni alu. Kacang takayni, betul fungin takayni alu. Takayni mana for fail oilan fail alu si mau pena sin betul sama TFS ke aku keluar. Na bel si betul fungin takayni buku gua si dia kosingan. Na kosi mata kau ke takayni buku ke gasolon ngon matalingan. Papero akyok ko akoye fakaklan gaslan gata. Na fakaklan gaslan gata, pape ako si kos na kilalal fung iya. Na kung we learn that na process si papodil siyang good. Na nga doing siya, nga siya use outline siya, kung sa mga ako aluin sendrian, kung kan oray makin leng siya ko shredik siya kumin mafinbago siyam kun fos algos na siya ulan le mea shipen ta kay shipen mo din na nalfung kay siya fos siya na kay fos siya ulan in luxury na ikuya na siya kumin makain siyam kun mga mata focus siyam luan mit kum show mit kum show nin siya floka nin siya mata ki mo dun
sham good. Pa shupin shalik van mo dud kita. Na kasi tuwin siya ngayon ko staff pa lumalap na suwas na kayo sa mata ko wikat ko kasla ikaw na sum Luciana oyepe Caitlin Finan Texas Caitlin di kaya pa income kulogam da ko kasla kulogam ko wikat long loop siya may naksin ngayon kawak slash kan daily ta Alexa ikaw pa na sum pa income kulogam da ko wikat an na Panginoon sumatagakasta sa mga kanliye na nganispel sinin sa faktulo na malamasuwas na kayo. Kita kawikat an na manas. Kung vinkan sherry, like, yala, kashreng na isam. Isam bele telecast sa podcast slash kat stream na kay casting ko website kat stream na kay Roku channel. Kung vinkan so ligat kay Roku, make sure that you have the Roku stick, ka Fire Stick, Amazon Fire TV sticks, ko Apple TV units. Na kung vinaspangan na ito, na kung sum na kay App Store, kung search Word of Knowledge. Pero kung na Word of Knowledge, kung download and install na parang beses makumit ko yung diye ko. Kung diye mamagat backflash yung gining yung. Kung di ba live flash ko. Kung di past events ko, may mata ko mga. Nakulawan lap, nasiwas na kayo, akin na sa oya plug singan, pinagin in ashkal may nasiwas kayo. Nakulaw, ay tuwin siya ngayon, nawisin may kuyak ngayon, nagasaming kalye lalos, na los facts of ye, at kayo nasa kasi proe, nagdasunal din interest ko met, nagasaming kalye, natingin siya na itakashikot, kalye ke proe. Tigin interest ko, kaging balance. Check your mic, Tuman. Slack look, mute pa, unmute iya. Glomalap ng sila. Belsinge kikadekali malututla siya nga ki orela testimony sila ngayon kashikat inapkayikat. In fact, siya lata fagyaman naknaswiya kektasik kipela ngayon na napayangan kaksekin gat kipelsinge. Mayin shrek na fresh in me, masyak na ko fla leksyon mo tulle peke o yesin. Ke Senri ngano ko man for oxy tigin Mary sila. Let go, let God. Alana lang si full design kaya frog first false size kaya na cake nga pandemic siya nga kain pao nang ngaul. Ngamta fast na YMCA made asos kaya kuf. Nakahuli, katinbel na wait laga, leksyon na vlog me. Asom tule women, ngal na pa iniyak, nga nisyong yan niyak ki infela, o siyawla siya, sombe. Tigo na alulal dam na siya lagat dalip siya, ang ki delakas ki Senri. Na, ako flas ako na in parking, Green River, ngalialek damlel David way aliak pemet driver and si makat originally bangkat karin som na way kat kufla som na way kat som ne flok nakat flok na main area. To make a long story short, finally made my way to the water. To folk kita na bange dikinist si Grenada siya kimbolas way yun atun siya taliksi ngalila parents nga kafu pe den alilian talik na to. Na eventually at the volki nga in sa shokshokan ng manalam mushish na po invels ko nga finim tayo na yang ngausi. Duya talik si pat magi floater si nga shuki. Papat ma gashes. Kandali dahil nito yung nalalas ka din flokat fakla daria ma wind down kat fak ni dalik sinaras kem nitsingaw long countdown na nga. Long singal me gosh. Pasya si Kastla, help me. Ang ito na floater si Angen Malala. Ali anen masip dati ke kofa mayak dati. Ngavakin lang, naki-wait lang ka, kof. I know I'm not gonna make it. Instinct lang, kof na way nga palakin niyak lang atikan rela.
O kasi mga takapa, nga panguntan kia ka. Elia me show me taif taka level le nga katagay ni zon na kay mga defalya nga mayang narun talik singa lisiyan kayo ke forska la la ingin nga asyuk mo aniyak te kan longan de na kilali tignis kas si mal gas ba falella talakan matalik si titlik sa utilya dila na ingin na nga forska la kim tan kia ka nga mayang orelat tiksik kat mange ngena katagay ni anam la kofke en velsgonge kattakeni falen walom la na masiman sige pa kapay lang atakan misen sing nga uskren sin taliksi kanin mang some reason ngani kin la maye en si tigini si long yete falen elolak taliksi na belging falen malal nga fam sin mo den tangon 911 el momot me el signalia met fast lo utakate name ngavin li met fast lo nga stereotype la pa met nga wala Trump ka met asit pangas nga el dal takatin mi pen kasho met nga taka pela met Mexico si asit si pa taliksing papases ken ko wangin met kan matalik ko sa si natal ay ne si pe el dalle aspe in Belgium tan fapa tu de falang na nga fakin na kela sinsiyak si man si kepa kitari man na kewa ka FIFA na itiyak lang ka nga ako la pangayan si mga tangyak kikinan kaya katatakan mo tulad takan mong namin misingik kat na replay scenery singin kat manas kat ange kanin masikyak takat chikikan nak sa fila katatakan na lang mati anakatin uli man kada sibenan kayak. Nara masiman siki nga ismalutut nga pa kangakol. Ngakol ki funaitak lang aki Henry. Namising nga mdak sasya. Masing election na akayla lang sila nasintan kiya ka kisipin makatramram kunla nakikatuwa niya fact lang amen siskan lang nga pamisya ligi kung kanin siyang nga at force nga la. Usiak taliksingan na bata ka fakulok masimata ka pa ange froxima uta ka lakne glorify ka kaksakin ka katurek maganyak na ana Allen Clance upsi napayan ang taka na sikngan kain fin program of kangan kain fakla ke Belgium la pange masimata ka fin pait funaitak lang alkat ko ngako la ngalal fugi ke mga shman kanin mga nakmanas ko was pray cash kaya katashin nga kagasaman mga elsa kuluklan el kena destroy ikat kena na mga faka pa kulon sin katla wangin siya makulukat siya kan na nakmanas kaya san katkas ko kikas metalan kingan metal lomalak nga flonat pala na siwas. This is my story. Naging interest ko. Kung wala. Pay, kung share na si masisikyak ngayon, kat kakal na pay kaya nikin plan man kat anaging charm kinle. Fanakatil chafla sum kanil pangon ko mula. Ngat tavakin being insensitive, kakali sa nakala na na kung wala ki ammonia klum, cleanse up klum, ang alam nila siya usang aling ngan kinle. Itay pa yun, itay diaspora nila. Nagisika ko yung nan, ilos. Ang alam nila, sipelon kat, in tafla peke, long plan one. Kung naging share, alam mo na pa eh. Kung lang wala. Daging Jesus pagkali ko, no? El phone kapon nata aspetalik natas kat pangon madalik ma lang si yakyu kat sumwishi dalin na lang sumosin na siya dalin na itaile ki madalas kaya na recruit rejuvenate and julben na sang testimony liye Paul sum lutie Rome pagkaan daligyan in si dalalikin matiksum no kilomado Pangay katayan makatindan sumro ministry la siya way. Narakta mo ta, kaya kung dalalamata kung sa butik nga sitel, kumli sa afut letari insinintada niya si Kraya, stuck ko yung sensitive.
kat sanga sa maase kat ke for kat ke asher kat ke widalik na tas nge akayalos ke talan makat sang na sila sport ministry bang ash ke ngena don sin kat. Akay kum damol tegin. Okay, Alam mo, in Jesus name, amen. kalikulo wala. Kalikulo Carly Devang, Toshi Devang, kulo ilma praise ka akay kum damol tegin Trescol and family. Hello, siyon ko yabangan. Ciao. Na teri dahil magulo ka testimony singan by the Caslan got by ko as was. We gumyang the Kim Charlie. Akay kum Kim, Luciana akay ko was taking Trescol. Na pangin. Kaksigan God. Wala na siya gusto was nakagas lang Kachin ka program la siya. Kanina kita sunod tingin sena, elen akfa siya min kali alal, te inoye pe kali pe keproy. Tingin sena pelon siya. Kilo man lab kak saging God. Kilo take interest ko ke testimony na fuko se magumare na ngayon. Ngay la PN se magum del fashion som ne kete. Iktok laram del vlog ne ken se ma utak la kum dalin mo la talik singan. Ko ini ke slabe mo tom del na ke kalang lan God ngan. Na la by the word of our testimony, by the blood of the Lamb. That's the way we make at katang la in sa kuluk la na. Pero kulaman la iplog ke sen rieo tiguna lula siya kat sumpenin sen ta siya tanga ustaliktik na floko kishupe na iplog ke il total opposite na ke o yesi magum shamon ngan narangangit lali nga kaksaging gatla kotago gen si fan na flia ki kat ke testing marketing kan katang la haglon sing gat ke en katashwaya kishpen ashpen mana kaywa agi gum shock mati pasalla pe sports ministry ngan panganen sima kat kunela kasingan like go like God ke plan team sa golash ngan team infallible sa golak fereng katorela ifinenilo fasyo de katsunen Seattle na katorela pe sang pe team singan naki team in yaki sa go magat us fasyo finenilo pe Nara let go let God by sumin fakla kasingan wang na pa magan line kat palakin na pa ye wo ye kipes magat fliela lal fung ilash sin God fliela mana kaywa nga si fena nga fliela mana kaywa na sin God lalal fung ila hashibelan mana kaywa I make this walk a stepping stone instead of a stumbling block Nara nga kapke finitigalim ke fakla ko to shok ta kadalita insiya ke kalan sa plak na sela. May finjak yo klok tatong lak ke mukul ta mo ko in il sulpe porongo flaka na mana ke kalan sa po. Bayangan siya pega din mata ukun masikin mo la siya. Kadini na kadin na rin na testimony lash ke kaisi maupe. Magat fara laki lawen na ke fara sila take interest ko ngan kataga ni ash ke en si fan na ke au si fan na ke lain si fan na pa Henry July 4th tasok masik na sik ngan si ye na liki masik na selos ngan nga wela lo sin kaksagin God la udega fan na ke level of faith ma asing God iltega ni se mama katikan katang la Akong vinte katang la nang akong pakikiyepo. Naragulan singkat la check na matagi katang la lan lim Jesus Christ. Il conquer dari this world. Il katang la dari mana ke fellow sing nara ngakong finkalan sa pael lela ka din for fast pe ke katang la may lucky ang akong in fast ke. Kulawan lab na sin viewers na kayo kulagak saging God ke pel sing Eta vawang siye pel ngat teges la ligin fakar plonggalang lang nasik. Lago mais faga kadelita lang fact lagi shipin long zilok na singkat. Klo malapangan mama shiruka akaya ko was taking is
Tanya taking Driscoll mana yok. Mana yok pagkatila ko lang na siwusingen kilonsingat kaya Agustin Loos. Agustin Loos ang pay kesla. Siya ngong blessings na yok na siwusan. Globe malap na simtam na sirle ke pero na kayo makumakaya pe. Hakaya sa ula ko. Ama bagan mama shuruk ke shamshamin kaliye ke shamshamin akaya. Finjak mo katlanin sewo ke Rick Malasho. Pinganalin, tingin na. Tipel na nga kumutayin nga. Pero mawangin metliye ka daw, pero finjak lanin sewo ke. Pangan mga fako, nga ko lang broe, katareni, sang na singkat, kaksaging katman, kima na kayo. Kat broe. Olim God, papamatan. Kung check na mataget John lom, wala na lom check na flow. Glory lom check na fash. Kung makaya na deserve the glory, kima nagawa magat soon vin fed saying kung makaya na kayo nusi katangla na siya kay siya. Kung makaya na usilan met na siya. Fin maing kung tiya usi, maing tiya kawil. Kada bash la yung matumin fakula malalab na soon. Kilong galang luma kat akilen we porong ay lape na kisew laldekin treskal dekin istanya. We, ministry lalos, kiforver lalos financing, ka finan malos asyoy. Leila po mintia tuwing kapsalosyak, rek maganalos, akyok yan na selos. Infaun na kailalay fong inalos. Wikan na kayo met lalal fong ilom, met lalal fong ikigaslom met kalan sa makum si Leila, dulo ko na kibel singe. Leila, tayo na yan na kimakachamono. Kat finito, Leila ka dinaro. O yan na kinalom, makum akiye, insiyes. Wala los viewers lash, ko wala los sama, check na, battling with diseases, Koki foslan felsinge, koki oye mailos si fenay selos yang nage, kum pa kalayang kum wangen, siye bel kum tie, ace, ingan ba, oro bako din lom na selos. At lalal fungi kum ewi kak saking kum ke mae veta ko. Ako lain siya singkain, except mama eta ko, ekating kain kap ke mama kum fil. Siya gak living Calvary, ingay naknas na sikat na kaywa. Tapay kat may kuluk, inbele na kaywa. We all come short of your glory. Pilakak saging kong siya matalong zaknas na sikat. We got give actually clash, karangin kat. Kaya guys, yun na kaywa sa mapatat la beli kilalal fumilalos. Welalos in kapsalos, yakikes la matalos in kandiye na pay kolom. Praying again in Jesus' mitlangalas. Amen. Amen.